Ekipe ya APR FC ntabwo byagenze neza mu karere ka Nyagatare, ntabwo ibashije kuba yakurayo intsinzi mu mukino wa gicuti yari irimo irakina n'ikipe ya Sunrise. Ngiye kuza tugaruke kuri reaction za bamwe mu bayobozi bakuru b'ikipe ya APR FC nyuma yuko batsinzwe igitego kimwe n'ikipe ya Sunrise. Ese umutoza naye makosa yakoze mu mikinire, dore ko yongeye kugaruramo amakipe abiri, ariko se naye makosa yagerageje kugenda akora mu kijyanye na lineup. Ese umutoza Taleb ni izihe ngamba zishobora kuba zamufatirwa mu gihe ikipe ya APR FC itakomeza kugenda ireponda neza? Ndetse n'andi makuru nakuye kuri stade y'akarere ka Nyagatare avuga muri ekipe ya APR FC ibijyanye n'umutoza ugomba kongera imbaraga, abakinnyi ugomba kugera mu Rwanda ku munsi wo kwa mbere. Byose tugiye kubiganiraho, tubirambure, tubyumvire hemwe, ndetse nawe ndaza gukenera igitekerezo cyawe uko ubona ekipe ya APR FC uko ikomeje kugenda yitegura imikino ya CAF Champions League ndetse n'indi mikino igiye itandukanye, by'umwihariko izaba muri sezo ya 2026-2027. Nizera ko weekend yawe ikomeje kugenda imera neza kandi wakoze subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza umunsi ku munsi, ikiganiro ku makuru agiye atandukanye avuga kuri ekipe ya APR FC n'ahandi wasanga usibye hano kuri The Sport Move. Ngwaye ikaze neza cyane. Reka mpere kuri uyu mukino warangiye ikipe ya APR FC itsinzwe igitego kimwe, igitego cyatsinzwe na Ariteta ku munota hagati y'umunota wa 15 n'umunota wa 20. Igitego cyaje kare cyane, ikipe ya APR FC igerageza kuba yashaka uburyo yagombora ariko biranga birayoborana. Umutoza Taleb yari yagerageje gukora impinduka muri 11 yari yabanjemo ikipe nakwita iya kabiri mu izamu, yari yazanyemo umusore bazamuye mu ntare Christian, maze no ku mpande yari yakoresheje uwitwa Bugingo Hakim ndetse akoresha na Ombolenga Fitina. Muri axe centrale yari Alex ndetse na Abdul, imbere yabo hari umusore witwa Pacifique ndetse hari afatanyije na Rubuguza ndetse na Iragwa Haji. Uruhande rumwe rugucaho Hakim Kwanuka, urundi rugacaho witwa Kadiakan Michel. Arana abo 11 bari umutoza yari yabanjemo nono ariko atakisha umusore witwa Uwiyaremye Fidari. Kuri abo 11 ntekereza ko umutoza yari arimo aragerageza uburyo bwo kuba yashaka fitness ku bandi bakinyi bagiye batandukanye, by'umwihariko kuza kubanzamo ikipe ya kabiri. Igitekerezo cyiwe ushobora kuba wacyumva, by'umwihariko dore ko ku munsi wo kwa mbere haraza gucamo uno munsi wo ku cyumweru ikipe ya APR FC igahita ikina na El Merreikh, imwe mu makipe akomeye. Yatekereza ko ashobora kuza kurangiza umukino mu gice cya mbere yifashishije ikipe ya kabiri kugira ngo bamwe mu bakinnyi baba Grand Joueur nka ekipe ya kabiri aba ariyo azifashisha ku mukino bazakinamo n'ikipe ya El Merreikh. Byabaye iby'ubusa kubera ko wenda ngiye kureba amwe mu makosa turi buze kwambukana muri ekipe ya kabiri, ari nako mu gice cya kabiri ikipe ya APR FC yakoze amakosa itsindwa igitego, ariko igerageza kugenda yiharira umukino nubwo ikipe ya Sunrise yagerageza kugenda ikina nayo itatinya, kubera ko turabizi ko umutoza Kamarade, uyu ni umukino amakuru nakuye mu karere ka Nyagatare, uyu ni umwe mu mikino yari yakaniye cyane, ni umwe mu mikino umutoza Kamarade yari yavuze ko agomba gutsinda ikipe ya APR FC kugira ngo amanza konveka abayobozi b'akarere ka Nyagatare, by'umwihariko n'abayobozi b'ikipe ya Sunrise, kugira ngo n'abantu bamushidikanyaho gaho yuko ikipe ya Sunrise agomba kongera kuyigira ikipe ikomeye, ikipe igomba guhagama ibigugu, by'umwihariko nk'uko bahise ira stade ya Gorogota, nk'uko yiswe Gorogota, agatangira gushinga ibirindiro yuko nta kipe izajya ipfa kuhava amahoro. Mu gice cya mbere wabonaga ko ari ikipe ya APR FC irimo iragerageza gukina, gusa na Sunrise nayo igacishamo igakina, by'umwihariko tugarutse ku gitego cya Ariteta, uburangare bubi bwa nimero 3, ubwo ndavuga Christian ndetse oya ntabwo ari Christian ahubwo ndavuga Bugingo Hakim ndetse n'abaje kumukavalenga Alex bari kumwe. Umupira mwiza, igitego cyiza cya Ariteta kude chapeau kuri umukinnyi wavuye muri ekipe ya Gicumbi FC, ubona ko n'umukinnyi ushobora kuzafasha Kamarade ndetse n'ikipe ya Sunrise. Mu gice cya kabiri umutoza Taleb yaje gukora impinduka, ariko mu gice cya mbere ntarakivamo, nuko twabonye ko umutoza Taleb yari yahengetse umuntu witwa Iragwa Haji kuri nimero 10, ariko ukabona ko ikipe ya APR FC yabuze umukreateri nimero 10 tipike wundi ugomba kuza kuba yatanga umusaruro, ari naho turi buze guta tubyambukana muri timu ya kabiri, ubwo yaje kubanzamo abemediateur ba nimero 10 abashyira muri ekipe ya kabiri, naho yaje kuba aburira umusaruro. Byane navuze yuko aba Grand Joueur yari yizeraga yuko ashobora kuzabakoresha ku mukino ukomeye wa El Merreikh, ariko biza kurangira bidashobotse, ahubwo mu gice cya kabiri naho yaje none gukora amakosa akomeye cyane. Ikipe ya APR FC yaje gukina ifite abataka babiri n'abamediateur bagera kuri 4.
mwizamu rero yese azanamo umuzamu wa mbere Hernani Surwane, ndetse kuri kabiri ahita akora impinduka azanamo Byiringiro Jean Gilbert Kagege, kuri gatatu azanamo Christian axe central, hari harimo Maduzo ndetse na Nshimiyimana Yunus, kuri gatandatu hari Ronald Sekiganda ahagararanye n'umusore witwa Dauda Yusuf Seydou, ndetse imbere yiwe hari Memeri Dawo ndetse n'umusore witwa Mamadou Traoré, bahagararanye. Ubwo birumvikana ko yese akina 4-2-4, ubwo birumvikana ni abataka bane, harimo abamediateri biganjemo cyane, ubwo ni abataka babiri barimo Shejibri Watara ndetse na William Togwimel, ari kumwe n'abamediateri bitwa Mamadou Zone ndetse na Memeri Dawo. Inyuma yabo hari abakeseri babiri bari gukina zone, ariko ari babiri baringiranye, aba double pivot, Ronald Sekiganda ndetse ahagararanye n'umusore witwa Dauda Yusuf Seydou. Ubwo birumvikana ko ekipe ya APRC yari igiye gukina idafite impande zizamuka cyane, ari nacyo kintu byanagoye cyane mu gice cya kabiri, kubera ko baba fullback haba nimero 2 ndetse na nimero 3, ubwo ni Christian ndetse na Kagege bakoraga akazi kenshi cyane ko kuba bazamuka. Turabizi neza ko muri icyo kibuga hari harimo umusore witwa Memeri Dawo, ntabwo ari umukozi yo mudafite baro, kongeraho Shejibri Watara nawe ntabwo ari umukozi yo badafite baro, kongeraho William Togwime navuga ko ugereranyije nabo bandi ni umukozi, ariko we imyaka iramugonga, ntabwo yakora retour inshuro zigera kuri 3 zikurikiranya. Ibyo rero nibyo byatumye ikipe ya APRC isufura mu gice cya kabiri, kubera ko ntabwo yari ifitemo abakinnyi navuga bakina wing ariko banagaruka, kubera ko turabizi ko iyo ifite uruhande ruriho Hakim Kwanuka ashobora kuba yagaruka, ndetse nacyo navugaga ati wenda iyaza kuba witwa Iragwa Haji amushyira muri ekipe ya kabiri, witwa Memeri Dawo cyangwa se Mamadou Traoré akamushyira muri ekipe ya mbere, nkuko twabonye Kadiokani Michel amushyira muri ekipe ya mbere, ikipe ya mbere ikaza kugira umukiriya nono akaza gusagura umuwing umwe nka Iragwa Haji, wenda ikipe ya APRC yari buze kuba yabonye support ku kijyanye no kuba yarekipera imipira mu buryo bwihushe, cyangwa se mu buryo bwo kuba ya mipira batakariza ku mirongo ikaba yayifata mu buryo bwihuse cyane. Ikipe ya APRC rero itakaje umukino wa kabiri kuva iyi pre-season yatangira, nyuma y'ikipe ya Gor Mahia yabongeye gutakaza kuri ekipe ya Sunrise, ikipe ikizamuka. Taleb ni umwe mu mikino yari yisabiye cyane kugira ngo abe yazamura confiance y'abakinnyi, none bazajya gukina n'ikipe ya El Merreikh. Nyuma ya El Merreikh mu gihe bya Super Coupe bitaratungana, hanavugaga yuko ikipe ya APRC ishobora kwa yakina n'ikipe ya Al Hilal. Gusa amakuru nakuye kuri stade y'akarere ka Nyagatare mu kanya gato, ubuyobozi bw'ikipe ya APRC ntabwo bwishimiye iyi nsinzwe by'umwihariko, ndetse n'imikino y'ikipe ya APRC hari amakuru avuga yuko uyu mutoza Taleb atangiye gutekerezwa harebwa uburyo ashobora kuba yasohoka muri ekipe ya APRC, by'umwihariko icyo ubuyobozi bwose bwari bwarakoze nyuma yo kureba muri Sekafa agasanga abakinnyi nta mwuka bafite, bari batumijeho umutoza ufite ubwenegihugu bw'Ubufaransa ariko w'umunyamaroc uzagera i Kigali mu Rwanda ku munsi wo kuwa mbere, ni nabwo biteganyijwe ko azagera i Kigali mu Rwanda. Nyuma y'ibyo ngibyo rero hatangiye kugenda harebwa uburyo ikipe ya APRC biramutse bidakunze, niba nta mananiza yazamo, uburyo bashobora kuba batandukana n'umutoza Taleb, kubera ko byatangiye gutanga ibimenyetso ko haba shampiyona amakipe yatangiye kugenda yikaza, ndetse n'umukino ya CAF Champions League ari nacyo kintu baba barota cyane. Barabizi neza ko batomboye ikipe ya Aigle du Congo yatsinze ikipe ya Young Africans ku mukino wa Young Days. Barabizi neza ko ni igipimo kizaba gikomeye cyane, ni byinshi byo kuba bahindura kugira ngo barebe niba uyu mutoza Taleb ashobora kuba yagumana iyi kipe. Gusa amahirwe ntabwo ari menshi amahirwe ntabwo ari menshi. Hatangiye kugenda hanugwanugwa ibintu bivuga yuko uyu mutoza Taleb yatangiye kugenda aganirizwa gake gake kugira ngo arebe niba bishoboka ashobora kuba yatandukana n'ikipe ya APRC, ariko nanone akazamo room ivuga ko ubuyobozi bwa APRC bushobora kuba bwaramuretse kugira ngo abe yakora ibyo ashaka ku buryo naramuka asezerwe muri CAF Champions League nta excuse azaba afite. Mbibutsa ko iyo ngereye amasezerano y'umwaka umwe, ubwo birumvikana ni isezo, ariko kimwe mu bintu bari barashizemo ikipe ya APRC numvishe ko ngo yari yarashizemo Sekafa, ndetse no kuba bareba uburyo umutoza yakwitwara mu matsinda ya CAF Champions League, by'umwihariko kurenga raundi ya mbere, byo byari biri muri contrat. Ngo byose no gukomeza tugacungira hamwe, wicyo usabwa nta kindi, ugomba gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza 5/5 amakuru, ibiganiro bigiye bitandukanye bivuga kuri ekipe ya APRC ndetse na Zandani, ntahandi uzajya uzisanga usibye hano kuri The Sport Move. Reka ngushimire twabanye, muri wamaze kwa kora subscribe, buri muntu w'ingenzi cyane, ndetse naho utarayikora kwayikora nonaha kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza cyane. Ngewe naho ubutaha nakagaruka. Ciao ciao.